Tadi tadi. Danun potong. Jotono. Jotani hamjak mung te chuba chong te सबसे स्पेशली करू प्रेस क्लब ते एसडीआरएफ टीम ते हस्ते हापां ते कोफाम जों जत लुकुरि chuba chong गा जों डेड बडी माखा आफ्टर 32 days. So thank you of myself all te jot lukurong te special oro SDRF team 9 battalion TSR Rishimuk Sasiram Parane SDRF team borma hambai gebor taw sung present tongo sung jot cost khamai birmonti pran mangthi mangha tini so jot no god no thank you at least bini bihingni ese kongsa nane himani sung phunuk makha so asike mane dukho happy I have no words but believe my god jotam chuma chung success nga so very very happy bele khushi dukho ase cost mangha chung ora tiang kono kok saimalia mane ase cost mangha dead body mangha bele cost mangha idaning chung success mangha successful so I'm so proud chung khub proud khayo tabok united jotno chung phulmakha thanchane chung phulmakha bini big ni mokol mukti na chung huimangkha ase huimangkha nang tini ni costo chung ora maicha ya thim to timana ya leptin kure oma kure everything problem but we are sacrifice for everything but today we are success monang message na mo songo lukurok no mana ase ko dukho costo ni poripono bini big no chung isi kongsa rimangkha phulumangkha thank you god joy pa mahadev joy bolenat Korbu Press Club, thank you. Di prasana hambai SDRF team nabo nan battalion ni borno ba beleka hambai te haste hapon ba hambai te chini GCB driver borno beleka hambai haise bini hapon ko jo de buri tongmani ar chung bahai mangha duita 40 apna chung dead body boro bahai phai chung tu laikha burtuman ya gala dead body sem o tala dead body mangha takhon bini bahan tongkho bahar tong hori bo tong to saga so I'm so proud jotna hambai khumbai kha